titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu, ku coba memaafkanmu selalu. Kalau di situ ada salahku, maafkan aku juga. Ini rasanya sulit sekali. Ingat hatiku dihancurkan jadi berkeping-keping. Kali ini aku coba merakitnya lagi, meski kalau diamati agak aneh bentuknya. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu, ku coba memaafkanmu selalu. Kalau di situ ada salahku, maafkan aku juga. Ada titik-titik di ujung doa-doa selamat penutup malam. Ku isi dengan namamu, coba memaafkanmu selalu. Terserita aku di sana, di doa-doamu juga. Ada titik-titik. Enak kawin anak kami dah menangkap cinta sana. Inilah siapa yang bisa buatku berdiri. Gila, ini bahagia apa menderita. Lagi-lagi bagus-bagusnya, tapi bisa saja. Dia buatku terkesima.
sayang, biar ku tahan perasaanmu. Jadi berhentiku menatap, karena ku tak kuat berharap. Sebenarnya bersamamu saja semuanya ini ada. Istilah kau semua. Oh, kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya ini ada. Isinya kau semua. Oh, lama kita jatuh cinta, gila nabelakanya tinggallah jatuh cinta. Lama kita jatuh cinta. Oke, baik. Spill orang-orang Tongkedong. Oke, baik. Terima kasih LP. Ya, kita sudah berada di sini. Nah, inilah dekorasi dari Gawa. Oke, luar biasa, guys. Nah, dan kita dihibur Ya, dan oleh mungkin band sesaat dari lagi kita akan Kinawa. menyaksikan kode mempelai untuk masuk ke pelataran bahagia di tengah kabupaten. Oke, dan kita akan spill dulu tamu anggota DPRD, DPRD, Pak Dewan. Oke, bagaimana Pak De? Bagaimana kabar? Halo. Nah, oke. Halo Bu De. Started over coffee. We started out as friends. It's funny how Woi, aduh, ada Tante Angel. Woi, Tante Angel, kita dipanggil lagi sama Tante Angel. Woi, oke, baik. Woi, cantik sekali Tante Angel hari ini. Woi, leading sekali. Apalagi Tante Pink. Woi, luar biasa. Keluarga. Balik ke peleng nanti aku Iya. jok. Oke, baik. Mantap. Iya. Gimana? Aman? Oke, baik. Mantap. Luar biasa. Oke, Yohanes Reski di tongkaringannya Pak Rinto ini ya. Betul dia. Ya, karena yang menikah adalah anaknya Pak Rinto. Iya. Halo. Halo Pak. Woi, Opa, woi. Oke, baik. Oke, Pak Dewan. Woi. Ya,
hari ini. Mantap. Oke, Pak Pendeta Rugen. Iya, mantap. Ya, kita duduk dengan wakil-wakil kita sekarang. Ya. Woi, mantap. Oke, Pak. Halo. Itu Om. Oke. Wih, anak antingnya. Anak ganteng. Halo. Halo, Oma. Bagaimana kabar? Ya, baik-baik. Oke. Ya, cantik di dalam. Wih, cantik sekali Oma Jana. Wih, kayak muda lagi, umur 40 lagi nih Oma. Makasih. Oma iya. Halo. Halo. Mantap. Pengen tinggal saudara. Oke. Oke, salam sama Pak Tony dari Pak Kasingan. Oke, baik. Oke. Mantap. Oke, mantap keluarga. Mantap sekali. Oke. Pengawas. Ya. Penguasa bukan pengawas. Penguasa menggau. Penguasa, oh penguasa. Oh yang pegang menggau deh. Iya, oke baik. Ini beliau kepala suku di Makassar. Kepala suku, oke. Luar biasa. Pak Lurah. Ya. Pak Lurah. Oke. Makam ban YouTube keluarga be. Oh, oke mantap. So TV mau cantik dulu ya. Oke baik ya. Bagaimana kabar? Baik-baik saja, Pak. Halo. 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 Oke. Mantap. Mantap. Oke. Mantap. Sangat lagi. Baik. Nah. Oh iya ada opa. Rara di sini. Woi, ganteng sekali hari ini opa ya. Woi, luar biasa. Oh, bagaimana? Be. Ya, biasa-biasa. Iya. How are you today? Fine. Oh yeah. And you? Hey, I'm good. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mr. Kepala dari Tondok Kiring. Tondok Kiring. Ya. Ya, ini keluarga besar Tondok Kiring ini. Yes. Oke, baik ya, mantap. Pil dulu yang pondok-pondok kita. Oke, sebentar, ku parekan semua ini, guys. Iya. Iya. Halo, Oke, Oma. Mantap. Halo. Ini Oke, baik. saya. Oh. Keren. Keren. Mantap. Cantiknya Oma LP. Oke. Halo, ada. Salah yang luar biasa. Amin. Tidak ada Terima kasih. Mantap. Terjaranya ganteng. Iya, oke, baik. Ganteng sekali. Semoga sehat untuk menjalankan aktivitas Amin. setiap hari. Ya. Oke, ada berlongnya. Oke, baik, Udin ya. Ya.
Halo Ibu Yurni, bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Mantap, mana katiranya? Tira? Tira. Oh, ada di atas? Ya. Oke, mantap, sudah standby. Tira dari SSD Anam. Halo. Oke. Iya, mantap. Oke. Oke bang. Oke, tabe. Nah, Mantap. iya. Baik. Bagaimana kabar turunan? Oh, aman. Oke, aman foto sana. Aman. Oke, mantap. semua. Aman semua. Halo Bib. Oh, oke, Ya. baik. Mantap. Mantap. Luar biasa hari ini, Le. Biasa hari ini. Semoga doa-doa kemarin mantap, Le, dikabulkan. Ya, betul. Amin. Ya. Dari tadi malam dikabulkan. Kita Amin. juga dapat hadiah gambling. Oh iya. Halo, Salam, weh. Bibi. Luar biasa ya. Boleh kasih coba ya? Boleh coba satu. Aduh, saya coba-coba dulu satu. Nah, Ini dikasih Arun bisa. beda bisa aku coba-coba itu teh. Arwah Halium ya. Arun bisa, Arun. Oke, Johnny Rastus, Sandala TV. Oke, Mancarkan lemnya dari Makale. Anu na Pak Dewan teh do may Papua. Iya, oke, terima kasih. Halo sama Kak TV. Halo, Ma. Iya, Oke, oke. mantap. Mantap. Ini Bapak anu ya. Hah? Manajer Clarion sini. Oke, saya. Halo. Adik aku bang. Adik aku. Aku sini. Di mana mau simpan? Oh, boleh sih. Aku namamu. Ya. Oke. Luzon Sandu. Halo. Woi. Halo TV. Oke, baik. Woi, Mae. Luar biasa hari ini. Oh, oke bosku. Weh, mantap. Luar Iya, biasa. Mantap. si Turo kedalam atangan nama Allah. Ya. Si pangalaman kedaw si Samak na batut na tula. Na lapitan ka na luna na dite tula ka sidulukan na la kubinan ite tongkuran ka dalam kuturan na ite panito bisara. Marasan ki untayan kolamban ite anak mas soladua. Bintin pemang letong norong bung sumakyat patomali yang saat ini sedang ganti busana di rumah Tuhan. Halo, bagaimana? Di satu-satu panamai domai. Amin, terima La kasih. torno Ya. sabara ki solanasang la maluangan batu bateng tala masindung karangan painanta. Bune sangi tuteng kala tapotengka. Dio de alumna rampang kapa sangka na basi sidukarapu atau prosesi memasuki pelataran sukacita di tempat ini. Oke, dekat-dekat ke Ya, itu dulu dekat apa coklat. dah, domai Coklat. pintu Oke. keluarga. Iya. Oh. Dari tabi kita keluarga Lastarduti may to pintu gerbang nandito na. Jadi kita nasa Dekat dulu keluarga. Juno. Yang jantan kita mati kapanguran dengan dian kita berdiri sepanjang karpet merah berhanap-hanapan. Nah, mang katodama to maarampang kapa si turu indo to mendalian na ambe pesompuan na siya sonobang mo ito. Jadi iya tuh kita keluarga la sabara kita nataran lo susi moya bang andonasang jadi atu malena langan sabara mo kamino malang-malang rike karong serike ta siapa narang butuana kembali lubang moti manilo iya tuh tak ada panamay langan tapi ang ibang minakoto yan nara apa ako tamala ko langan
Na dente anarta ba? Halo, Dito Dede sa Lai, Masira. bagaimana Ya kabar? dulu tomatira na turu tomagen mo pintu di na naponi. Sempitan to kami kita. Iya, Udah tahu na. Ayo. Oke, baik. Iya. Halo, bagaimana? Ya. Woi, gantengnya bosku Data si Salongan data Mariko. Kalau mau Pak Dewa teh we. Calon nih. Calon ya. Calon. Kasih pa ite ada narampan kapa sangka narampan sudah dulu. Si pa ite kasih ite timbangan na landolong na bintingawan na salli ariri dipinilang sa ati tongkoran tungdong na ibenta na lung narampan kapa sangka na pasudan dulu. Kulangan sa kalawiran, kuwet na kasama lente ka mata pilalang. Ya, oke. Malagandang larus yan suding kulo daw ketong perangkana daw pa ito bisa. Oke, keluarga awak di Romanda. Mantap. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Baik. Ganteng semua ini keluarga. Iya. Oke, baik. Oke, bisa lah. Oke, baik. Baik, sukses. Halo, Amin. Halo. Baik. Oke, sangat penting. Sadar lu, oke keluarga. Jadi, Iya. Ya. bilang lagi ko bilang lagi. Oke. Selalu. Mantap. Aku ambil dulu keluarga di belakang ya. Wes. Oke, baik keluarga. Lindo sanda lindo na nakapare. Makamban. Pas sa sarang tuyo. Ang nasimbolong manik pero garagan nalong kolera rari tapat tayo sa pagkaraina. Halo. Lagu gua tabi bulan madandan si manrara ma. Wih, ada Nasir di belakang. Manok po siya ramadi yung alam na ramparan ka pa. Ini Om Nasir masih jomblo itu ya. Yung tisangka na ba. Cari jodoh tuh ada itu Pak, belum datang jodohnya. Lamilo mga nasang luaring tilangan nasang asesema ng amadua. Podorandan na kola podobiring isalian na. Laulangi kalau iti alung daramparan ka pa alaw batara maluangan iti sangka na basis itu ka arapo. Tabe iku pa orang mapitimba bulan siman lumbang kubayan karakayunan karok koryang bulan na. Ang daturiang na buwang Oke, tila baik. tingga rato kuna deyata sirin tingina pariyama. Todi petodo rara kila tumanda di deyata di pa todo rokko pindan di paliong gori-gori na kombong lindo na bulan natak ko barrenallo. Woi, halo. Ay, Bulan na tongkol ang layo di Kita kasiri ketemu na lagi di tumatang sini. bunda. Lolo sumanikat daw rin ay sungat bakalan doon katangkang kuren batot doon turunan na. Sa Ini uran pinapongan Muslim. lang padang di borong talo. Taring tikurandat na padang di talo rin bakalan. Tabe ku sorong tinggi rokko suleng karana siman kuhenan kandian ng mga rokko kaporang malatunna. Lampit. Woi, Olole dari. Ang Manole, gatulian na ay. pampalangi tarang gato Dari Papua, Le. Eh. si Roti Kubatan. haag semuanya lang. Tarong bulan na di ka mata sa kalolo sumalik ng pulembang makaray. Oke. Kumpentyogan ni papanga na dato matampo kumpel lalundun isa ni kandawe na karay kalampo. Ah, oke. Tabi eturi yang narandalangi siman sa marato panulungan tambolang anti kumata. Halo, ada Kabir. Oke. Ang dato ni Rando kubungalan di tanan ka paregesan si tara nakapakatagarian Oke, si bintang Makayan. selalu setia. Ang dato niyan nabara Diyoso karangan siratuan lantang anatondok. Maka lima atulang atikun na parang atubalo lang na makarain na dahil hindi patong bugulaw. Balimbing kalua daulun na sa luloko sea-sea. Idaya tandung siulun na langit sa aburan si nenek sindo. Sokong bayi pak buntuas sugi itong kasangan nila. Tabe rokko suleng kararana siman kau koran madatunna. Oke, sama rata. Spill bening-bening. Turiang na bongalangi sale ko to paonganan. Tambolang atiku batara. Jadi patanduk. Pantara na ka naman narang apang loloan na paisag linggi ipande na paliw. Daw no ni susilondong kumarente tel saungan na porapa ite tondok sa lipapante ka ni pangaleon.
to maaparenta sa buran malutena rando ko may madona tutun sa tamalat tangan na tondok pagkaparok ko suling kararana Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja atau yang mewakili Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara atau yang mewakili Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa atau yang mewakili Angga tolong minda kamaran na tadi doan sa nakarentena maupo di dulu tekken tau kampan guna sundun di turo tak babulong apa-apa undo koy tang ke dalam bakun ni sungi kurapa kana dai-dai na ito roparelong kun ni sung pasar yongan unlongan di talang kampan urrelong bulong apa-apa da nairi angin barak da no berpariama da narak betaling turu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Halo. Hei, tadi itu yang nagandang langit. Si bombong anto balulungan santo motoli doda bulan. Tanga be kata kata yang mabantu baku barara kawontara Manalipong. Baka na na yung solaradan. Pandita Sola Majelis Gereja Pastor Sola Dewan Stasi Alif Ulama Ustadz Kiai Masjid Tumpencongannya Lukna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tutumannun kadarara gora-gora tongkon tomina sang gandangku tak iku pasalan narinding mintu bebaluk tak iku paleko naman ang abanua ang gapibil lebisara tabe erian bulaan na siman kaokoran madatunna to si kambi pedang pito tiang to si loluan tambak tolakan keden ni Tomasa kisah kilun na tikuramban belok na mintu para medis ta iku pasalan narinding ku paleko naman ang abanua ang gatabe iku pati buwa katengko siman ku patang sobatakan to si loluan bariti ito si tara nakapaisan na kumbong sumpu manarang takko ta adung kaisanan kendi karuta sa ama alindo tao mintu to ko pendidik tabi rinding matoto na tondok siman sala di manda na pentutual lipo tong tembe sau angin to titintiku darinding umpa pole talimpuru narapa Indonesia sa lipapan Nusantara mintu aparat penegak hukum tabi to di puambe nararamakampan siman to di poindo na bukutang si piaderan tabi kasal lebarindi siman kalado kaundi tabi sitang si lolok lalamba la kayo nakatae ku pasalan narinding ku paleko naman ang abanua sila lagi ku be katabi pantan ku be siman ni ku kasiri dato ki basolonasang ku katangkam pulembang ki sang jamairi pantan miki ku sampa sila lagi ku panoton maya-maya ku sampa ku mimi masakke ku sapan ku mi madarinding sang paraya nenek mi ponene sang makareng to dolo mi potau buka la tingkat tidoran na dipudukku ka kumbaya karambau dara atoleng kulilaku la kukuha makakada latin ku pau-pau memasin na kita minto keluarga tamala mo lang ang babangan kutole pa minto keluarga tumamali la situro ti anak karyonganan siya tolen durekinan na pintu gerbang la biran domo dinem pasak kay na toro irampo ti anak to ta apa ma prosesi ki la susito kami bilang na kusito po mo daron hindi na makamban ti mimali pantan bu 7 kaleta bedento siya apa si 5 mali na sangal loli ni mali yamatong na yate kami tontoy ti tenoran na paagawran laki pasya toro melo ti wattu kutole paminto keluarga may mali mo lang ang tao babangan iyo ku tole tingga ro kotelok narampanan kapa pinduan ku pau-pau ro kote bombong bulana sang kanabas sisitu ka rapu to persembahan na restu nina solorensi maarupa bayi tama tallu tondoko jongo siya pangkung mangka madipukanay na apa ko tanggal lama tarupili tanggal mondan taringa yam midem mamali te patun mi mali ro ko pangkung mi sipaka na tondok